ukayafumbira birabyibushya maze wunguka itungo bwa kikarigita n'abaturage ntibagusuzugure urashaka urugo burya haba n'abakozi. Muri iki gihe twitegura igihembwe cy'ihinga cya 2015 hari uburyo bushya bw'iyamamaza buhinzi bwitwa Twigire Muhinzi, aho abahinzi basabwa kujya mu matsinda y'abantu kuva kuri 15 kugera kuri 20, kubera muri ayo matsinda bikazabafasha kubona inyongeramusaruro mu buryo bworoshye. Muri iki kiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mugezweho nanjye Eric Shaba, reka turebe uko abahinzi biteguye. Uburyo bwa Twigire Muhinzi rero bukoreshwa no ku mirima itegurwa mu buryo bwa rusange. Ni muri urwego turi kumwe n'umwe mu bahinzi bari muri iyo gahunda. Mwamaze mukatwibwira? Twaberemye Aimable, Mudugudu ni Kabeza, Kagari ka Kibisabo, Umurenge wa Rambura, Karere ni Nyabihu. Tubasanze mu mirima mwitegura guhinga, mugeze kuki n'iki mwamaze gukora mwatubwira? Twiteguye guhinga hashize amezi 3. Ifumbire y'imborera twarayikoze, ariyo ngiriya gutegura imirima nayo twarayiteguye, aho bigeze aha tumaze gushiramo ishwagara. Igisigaye nuko tumaze no gukusanya amafaranga kuri konte agomba kuzana imbuto. Twamara kubona ayo mafaranga amaze kuboneka, igisigaye ni umunsi dutegereje kugira ngo tugende tuje kuzana imbuto n'ifumbire. Hanyuma zahinga ryari ko ndumva ibintu byinshi mumaze kubyitegura, muzatera ryari? Gahunda ihari nuko tutararenza tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 tudateye. Kubera ko ibyangombwa tumaze kubigeraho tubifite. Abahinzi bari mu matsinda iyo igihe cy'ihinga cyegereje bagira umwanya wo kugura inyongeramusaruro ndetse n'imbuto. Aha rero turi kumwe n'umwe mu bacuruzi bemerewe gukora uwo murimo muri uyu murenge wa Rambura. Mwamaze mukatwibwira? Nitwa Senyumva Jean Damascene, ngacuruza ifumbire mu Kagari ka Nyundo, Umurenge wa Rambura. Hanyuma mufite iki ahangaha abahinzi iyo baje mu bahiki? Abahinzi iyo baje muri stock yacu harimo ifumbire NPK, hakabamo DAP, hakabamo IRE, hakabamo n'imbuto y'ibigori. Hanyuma ibiciro bimeze gute? Ibiciro uko bihagaze kuri nkunganire NPK ni 550, DAP ni 470, IRE ni 410. Atari kuri nkunganire DAP ni 700, IRE 570, NPK 650. Hanyuma numvisemo uvugamo nkunganire, wayigarukaho gato ukansobanurira icyo ari cyo? Kunganire abahinzi mu midugudu batuyemo bashizwe mu matsinda ya Twigire Muhinzi. Abo bahinzi bazana urupapuro turarufite hano rutari rwuzuzwa, bakarwuzurishwa na perezida w'itsinda ryabo, yarangiza kurwuzuza akarwohereza kwa mudugudu akarusinya, bakarujana ku kagari bakarutera kashe, ku kagari bakaruzana, tukabona ko bishize mu matsinda tuzabagurisha kuri nkunganire. Ubwo ngize amatsiko yo kwibaza, ifumbire baza gutwara ibari y'itsinda hazuri hagarire cyangwa buri wese ashobora kuza gutwara ifumbire uko abishaka kubera ko ari muri rya tsinda? Babandi bishize hamwe mu tsinda baba bafite perezida na vice perezida, bohereza babayobozi babo, akaba aribo baza gufata ifumbire bakeneye bakurikije site bazahingabo, bakurikije n'igihingwa bazahinga, tukabahereza ifumbire kuri nkunganire bakagera. Haba hari indi mikoranire mufitanye n'abahinzi idasanzwe cyangwa nukuza baterura bagenda? Imikoranire dufite nuko mu manama kenshi tuja kureba uko abahinzi bari guhinga mu turima shuri bashinze bagiye guhingamo, tukajya tukareba niba ibintu biritunganye, tukareba niba baratwaye ifumbire y'imborera, barangiza tukabatumaho tukababwira tuti igihe cy'itera cyageze, banaje no gutera tukajana kugira ngo turebe ko baratera ku ngero zisabwa. Nubwo hari abamaze gutegura imirima yabo barindiriye ko imvura igwa bagatera, mu duce tutajya tugira ikibazo cy'imvura aho ibikorwa byo gutera byaratangiye. Mwiriganize neza.
turi guhinga muje kudusura noneho muze mutwegere tubasobanurire ibyo dukora aha ngaha. Turi guhinga ibigori. Ibigori amatsinda yacu ubu ngubu yahuje ubutaka ni uguhinga ibigori. Ubu rero turimo turasanza ubutaka kugira ngo muri kwitegura gutera cyane rwose. Ubwo rero nitumara gusanza ikiturokurikizaho ni uguti. Kuki musanza? Turasanza kugira ngo tubone gutera imbuto zacu neza kugira ngo zitazatorwa n'isuri. Ubwo rero tumaze gusanza umurima wacu. Dutera ibigori kuri 80, intoke izo zifite 20, ubwo ni ugukatamo 4. 1 2 3 4 hagati y'umwoba n'undi. Ubwo rero aka gati kacu niko kadufasha gutandukanya umwoba n'undi, umusitari n'undi. Ubwo rero urabona ko ari gucukura aha ngaha, bacukura n'aha ngaha guca. Ubwo na hano ni aha ngaha hano umwoba n'undi ni 30. Urafata guca noneho ni 30 urugeranyeje n'aha ngaha. Ubwo rugacukura ukurikije guca, ukagenda n'abandi bakaja hari hepfo bagenda bacukura hari hegiri guca. Urabona ko mugenda mucukura hari. Noneho rero ubwo tumaze gucukura imyoba yacu, murayibona imyoba yacu ko imeze neza. Ubwo noneho turafataga iyi fumbire y'imborera, fata ugashiramo buri mwoba, dufate ariko mu gushiramo nke kujya udashiramo nyinshi cyane. Imvaruganda iyi. Noneho dukurikizaho ifumbire yitwa DAP. DAP. Ubundi DAP ukoramo akantu gatoya akajegeri, akantu kangana akajegeri, mbese ukoramo akajegeri no kuvuga akajegeri ka fanta. Noneho ufata ifumbire uca, noneho mwese mutere, ugatera ngo akajegeri ugashyira mu mwobo. Yego, agafuniko kafa kose. Ugenda ushiramo hariya, ugashira muri ya fumbire y'imborera, komeza hariya. Noneho iyo tumaze gushiramo ifumbire ya DAP imvaruganda, ushaka ufata agataka gake aha ngaha, ugenda uhoza utwikira. Ibi rero tumaze gukora murakubibona. Ibi tumaze gukora ni uguhoza, babyita guhoza, kugira ngo urubuto nirugeramo rute kuzasha kubera ifumbire y'imvaruganda. Yego, araside. Noneho iyo tumaze kurangira tufata ibigori, imbuto nziza, mu mwoba ushiramo imbuto 2 cyangwa 3, bitewe nuko hari igihe rumwe ushobora guhura n'ibibazo rugaba rwapfa cyangwa se rugahura n'ibyoni. Murabona rero ko tumaze guteramo ibigori, imbuto, kandi twanahojeje. Ikiriho rero ubwo ni ukuvuga ngo tugiye gutwikira, noneho dushiraho agataka gakeya ibigori byacu. Twikira mushira agataka gake cyane, ariko ku buryo twikira inyoni ntizizabirye. Ubundi iyi fumbire muyikura hehe? Ubundi iyi fumbire twishira hamwe, imvaruganda tuyikura ku bacuruzi bazicuruza b'inyongeramusaruro. Niho tuyikura, twishiramo tugatanga amafaranga, noneho tunyuze mu itsinda. Dusoza ikiganiro, reka dushishikarize abahinzi bibumbiye mu matsinda kwihutira kujya kugura ifumbire ndetse n'imbuto kugira ngo batazacikanwa n'igihe cy'itera. Mwakoze rero ko banatwe muri iki kiganiro, mwari kumwe nanjye Eric Shaba. Ibihe byiza.